Igama lami nguMbonisi Gumbo, isikhulumeli seMthwakazi Republic Party MRP. Silokudana okukhulu nge-Party Day bash le ezoba khona mhla ka-25 February eMatopo eka-Robert Mugabe. Into le iyasicaphula kakhulu ngoba undoda lo nguye owabulala abantu bakithi abedlula inani le-20,000 ngonyaka ka-1983 to 87. Usebuya khathesi sefuna ukuzoyenza i-birthday yakhe phezu kwamathambo abokhokho bethu, okuyinto esicaphula kakhulu etshengisa njalo ukuthi ngumongameli ongahloniphiyo, ongahloniphi abantu, ongahloniphi amasiko abo, ongahloniphi amaNdebele, njalo olobandlululo olwedlulisekileyo ngoba ngumuntu otshengisa sobala ukuthi amaNdebele uyawazonda. Njalo-ke ngabe silamandla besiza make sure ukuthi into leyo ingaphumeleli mhla ka-25 nje, kodwa senjalo sikhulekela ukuthi uCyclone Dineyo aqhubeke kuze kuyedlula umhla ka-25, ikakhulu khona ngale eMatabeleland South. Ngiyabonga.